Welcome to my YouTube channel. Basun ku kadi nilipaten kan kaung gantoy puso. Basul ku kadi noywaksikan ditoy panunok ko. Jakun madaeran Nepuris asaem let ang barukong ko. Amang lemnes manggudas tuy biag ko. Awanin day di ayak anang balut nairuta kawarniaya. Tas mandiag kupas tirag saken nasaming abalikas. Namatiaken ka tanatalged tuy puso ken regna. Ngem gayam ubaw ni ayat mo di mapagpiaran. Awan ser-serbina ti ayat ni nakin parik na nga inak tinagibit italeken namnama. Nagsulbod na bunga dagidi nga arapaap nga intam minulit ikariken sa patak. Siyak tutay pumusay lagip mong tulaeng mangbiag tinaglabas may kupine na kalmanta naputar akanta ardi sa mang pasanta tinakel tay ngaya. Jak hinam-nama akas tuy tinted mo kalat amat. Iyawat ko tuy ayat ngem paiting kain supapa. Kasamu apay itan inbatin tuy pusok lagmay maysa nga aglak am impaay mo apan musa. Awang ser-serbina ti ayat nga nakin parik na nga inak tinagibit italeken namnama. Nagsulbog na bunga
lagi di nga arapaat, nga inta minulit ikariken sa patak, nasyak tutay pumusay, lagip mon tulaen, mangbiag tinadalabas, na ikupinan na kalmanta, naputara kanta, arbi sa mang pasantak, inakel tay ngayan. Nasyak tutay pumusay, lagip mong tulaeng, mangbiag tinadalabas, na ikupinan na kalmanta, naputara kanta, arbi sa mang pasanta, inakel tay ngayan. Nasyak tutay pumusay, lagip mong tulaeng, mangbiag tinadalabas, na ikupinan na kalmanta, naputara kanta, arbi sa mang pasanta, inakel tay ngayan. Inakel tay ngayan. Inakel tay ngayan. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to keep you updated on my new videos.